Ring pemilat nomor undi 3 Yening sampun sayaga Durusang. Sukseman tugalah sani kedibering sikian titiang rirai demangki. Om Swastiastu. Ingi danane senareng sami, ring-raine sani becik puniki titiang jagi mesago Bali sani mengurde pedane baku. Keceritayang wenteng telaga luweh di tengah alasi ane madan telaga kumude sareng. Ieh di telagane tuning. Di tengah telagane liu mendik sekancan bungan kunjung. Gitu masih di sisi telagane keilahin aban punyan bunga ini terpunyan taruhan gede-gede. Ane mawinan telagane itu tis. B di telagane itu masih liu. Ada bejelet, bemas, yuyu, muabe ane lenan. Makajang pada demen nongos di telagane. Nah, kecerita yang mangkin sedang dina anu ring sasih panas ngenter matan aine panas kadi baru ditu di dhuwur langite ada kedis mau bawa lantang mau keber buaya jetios si kedis canga kedis canga mau keber laut ngecek di carang kayu ni gede ulenjo kedis canga ngiwasin bini ada di telaganin tu pak kedel telpos nah canga nepukin bini di telaganin tu gede-gede tuh moko-moko kini kena nih canga meh nih mare jama manjangan buku danto moskat lewatin kelanya tepuk iye di telaganin ulian mana sih. Itu masih punyan-punyan kayu nih bawa kecang kebabat oleh iman usut aning rana yang ye nyan nih jani tepu ama manjan kendek cara nih pangkai ini dah ngamah makecang di telagan itu di itu laut ye cangak ngericikan dayu pangidang ngamah bini ada di telagan itu mengganti busana ye cangak sekadi pedande magenitri manting-anting mas lempang miwah ketu laut yo mau kabar ke sisi telagani di sisi telagani gede sangat nega mapi nguide bejaya dia astunya nempuin benek perat rerot ke mau main di Arab itu sih ruang benek ane nempukin ada gede sangat sisi telagani kejang pada mengkep nih takut kena juk nih sangat noleh benek kejang pada mengkep canga nya kenang yo memantra sambil ngawede misi memantra madia tiasti om param yo tirak do ade jona was kudis wed do bangga joma diasti bos kari na masa bene makajang hangat andung makade ibe nyalian kuwane nang dewe yo makin canga tuh matakon ibe canga dong lenan pesan tepuk ne jani mau busana kadi yo ibe dande bake suwun di bunga mabi gitu petakon ibu nyalian makanya kena nih cangak nih ngahang petakon nyalian laut yuk masaut alam jening sampunang jening sumandang saya kapining babu antuk pas wecanya widi babes nenek jani subeku dijadi dari pandide Bapa butuh pusing gue memati-mati tusing gue nyalanang ane madan him sekarma ane jani tuah trikayane ane parisudayang bapa apa ngilang doakan bapa nih gitu pesawat nih canga gelisang satu nih jani mekejang bene mekejang kepada ngugu munyi nih canga gitu lantas si jani canga nyalanang dayane pangidang amah bene tuh laut nih canga negah di dhuwur batu nih mak sawang sedih sak bilang yo megendi batang lemah sedih kinggi
selegek turun tuna Jani ngajak kejang dong mendingan Jani ngomongin bapak ni Jani Jani bapak sedih buku Jani kematapan bapak telangan dan mungkin Jani ngajak kejang Ajinang bapak ibi nyikakin Jani ngajak kejang pada melega-lega Renat kamu main ngajak piana sama Jani Ane Jani ngajak kini tepuk pakai wak nini bangun dengan orten ide sang Prabu jagina terang saji isin saji nani kesuruh mina suruh be sani lakar katur ning Dewi Danu ring sase ketiganya pun ike ide kairing panjai dan lakar tegemai ngabusau pencar jaring lakarnya seisin lagi ini yani sampun memari makanya ide sinabongan jening aja mak kejam lakarang mandini wih nengoi kesangat begitu makejang wene kelangan tu sedih seimbungan lakar mati penuh lebih makejang pada sedih di laut ilang dicangak ben raus jening aja mak kejang Yen jening adon hidup lang mekiset uling telagan ini babo ninga ortu ditu ada telaga luwe ane madan telaga kanduana ye di telagan yang toning telagan yang tu genah pasucian ide betara rudra pusing ada manusia di bani lakar kemu yen jeningnya lang babo misaja kalau lulungin jening ngeberang jening ketongosian yang tu gitu menyanyi jangan bawa satu nih jani maka jangan beni begitu keberang ketongosan di keusiang di telaga kanduan nih sekebesek beni keberang oleh jangan nuju ke telaga itu nanging pocol tusing ke telaga itu keberang di subane ya icanga makeber begitu di tu ada batu lempe di tu lu ngebeni laut amah bentak pasarnya icanga mana mah bedi tu langsung memunyi sajang di boburon po dijual ke discanga sengamah be mulu be ama aman kai ini kai mapi dari pedanda pangan lo kai muluk kibo ane winaya pangaluh kai man amah-amahan gitu apa nih jangan pembentak basah nih jangan amah laut di bedem di subhan enten main bo basah nih layah buin nih jangan makeber ketelagane buin ngeberan beni laut amah buin nih tongos batu lepe hendu gitu dogen gak gina nih jangan sebilang wai ngantos beni dia ada di telagane itu ngemasin telas ane masih setua soroh yuyu nih bawa satu jadi kecerita yang yuyu basah nih buin layah makeber benjani yuyu nih kelagan nih di tu yuyu ngan subuh ngantosa tur matur aing ratu prande dua ning sampun sami bene keberang ratu sane mangkin gelisang keberang tidiang mangde presiden yang gelis ketemu sareng nyaman-nyaman diani gitu abad nih yuyu icangak sih langsung setuju sawiranya sih begitu nama yuyu tapi bahasanya layak di tu yang minah-minahin keng caranya jari pangidang amahnya ada yuyu gen di tu yang mawinayu pangidang jani ngamah yuyu lakar ke keberang ke kutang encak tulang kulitnya marah kalamah sini gitu kena nih cangak laut langsung imah kakon cening yuyu nah ne jani cening kal keberang bape melahan ngan cening negak di dhuwur punun bapengi nengah itu yuyu kiri-kiri nyecolah di menek di dhuwur punun ni cangak laut ke keberang di subane jani nekat di dhuwur bukite yuyu maret beden noleh ya
Memang kesiap ya iyu nebukin di betento liu ada tulang-tulang be makacakan dur batu nih. Wih, kesiap. Duh, Dewa Ratu Agung, ini pasti winaya nih cangak nih. Tuh sing seken nih berarti nih cangak nulungin nih. Aduh, jani besok kai kalah maha aja cangak. Titu kadang basang nih yuyu, laut langsung nyekuk bau nih cangak tur memunyi bangras. Oi, ibu cangak, do pesan ibu nunang kai dini. Tulang jani kai ketlaga kemuda sare nih, ye ibu tuh singnya belakang kai, kau kejepit bawang kainya, pakat dipegat. Gitu mungkin yuyu bangras. Cangak aduh nanang sakit. Sambilang ke bulung-bulung ya, buru, sakit banget lebar di jepitan nih. Wali jadi ibu ketagaku pada sana nih. Laut cangak ibu keber sambilang ngejer, takut ulian berkecepit bawangnya oleh iyu. Nak kerjaan di lagu kemudian sarni, iyu ngasamnya kenangnya nyekuk bau nih cangak. Cangak aduh ngerti deh dulu. Abang hidang urip, bang hidang hidup nanging singke sinin ban iyu ngacang nyang ngetang ngasehang ye nyekuk bau nih cangak ngati cangak selege sing hidang mangkihan. Pengupun nih ikedis cangak masih mati. Aing dedane sinareng sami wan bahasa punike satu pedande bake sane presiden urang Kitiang. Unteng satuane puniki sanika pertama iraga tendados medai cora. Karena karma pale nike satu nutuge. Kadi pari bahasane sane nyambatan ale ulah ale tinemu ayu kinardi ayu kepanggih. Yang jele iraga masalah pasti jele raga kata puking. Ketu masih raga nyak mempari laksana sane becik pasti becik nih raga kepanggihin. Sane kaping kali udah nyanyi niku iraga mangde presiden nyaga lan melestarian sekancan kawitan toyo nih mina kadidanu tukat laga miwasane siosan. Karena toyo puniki sumber kauripan iraga tenjing idang lempas teken toyo awai mantan iraga ten mendampingi toyo pun kewah. Karena nika iraga patut beperai laksana sane becik mina kadi sampuna iraga ngutang lelu napi buih nika lelu plastik ngawa. Nika bengkali raga pang presiden nandem tetanduran kayu punya kayuan nih gede-gede nika di sekancan sisin napi wastana nika kawitan toya nih mangde punya punika presiden nika nekekang toya. Pang iraga nemu rahayu, pangten iraga keni blabar rikanane musim hujan, pangten kenegering agung kepanasan rikalane musim panas. Aing wanta sapunika sane presiden urang Kitiang raina mangkin dumugi wenten pikenoh nyani. Kacang sahur bebasa kunyit Kitiang ngelungsur mapamit. Mengepung bumi negara kirang langkung Kitiang nunas ampura. Pugudan Kitiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.